chibai ule tur chuma chuan football a thu nei tu sang ber FIFA chanchin ilongai thave thungang u FIFA Federation International de Football Association hi khovela football thununa a enkol tu le a inrel bol na sang ber ani a hnuaia hian FIFA chungchang le a inrel bol dan kim chang takatar lan ani mei ni somni pakhat sangkat zakwa pali khan Paris France adin ani a amun pui headquarters chu Zurich Switzerland a omthung ani athil tum te chu khovel puma football ti mason te World Cup le ram sang sanga organizing te football kalphung fel tak noi enkol te ani FIFA hi mul sang le council sang mangin fia fai tak le fel takin ain rel bola chung ain rel bol dan te chu hantar lang ila FIFA Congress hi FIFA thu nei tu sang ber ania FIFA member ram zani som pakhate IO tu te mun khata in khomin kumtin voi khat anin to khom thin he mun puya hian World Cup thleng tu ramte an thlang thina dan ang thlapin an pom thin ani FIFA administrative body ve thung hi ruling council ania FIFA president le continental confederation sang IO ron thantin somthum pasari te din ani football policy sang le thutlung na poimo te asiam thin ani secretariat hi FIFA council kalphung le ni tin hathok tu executive organ ani secretary general in a ho thin continental confederation FIFA noya hian khomwal pui sang IO Paul Paruk an oma an tual chung bial cheu football te an enkol thina chung an enkol te chu Asian Football Confederation of African Football CONCACAF North Central America Caribbean Confederation of North Central American and Caribbean Association Football South America Confederation Southern America na di football Oceania Football Confederation Europe Union of European Football Association te anni football dan zinga thak dang lam hi FIFA in amalin asia mot ngam lova hemitan hian IFAB International Football Association Board a oma FIFA le UK rampali England Scotland Wales Northern Ireland Association te tangkopin dan an siama an en non le chin FIFA tournament poimo te FIFA World Cup mi pa in el na sang ber ram IO in el na ania kumli dana khelchin ani FIFA Women's World Cup World Cup hi kumli dana khelchin ania ram IO khel nilovin FIFA World Club thaber te in el na ani youth tournaments under 20 le under 17 World Cup mi pa le meichia in an khelchin FIFA in obdan le thule na an man thei dan hi khovel thila in mukhom polian ber te zingami fia le chak takakal ani FIFA in obdan kalphung hi FIFA hi administrative mumal takmanga enkol ania an na tho dan le an thune na po chi sang ania lo clear zaw le ila FIFA Congress anni hi thunei tu sang ber nei tu annia member association zani som pakhatte IO a anni na angin ramtin IO hian vote khat theu an nei World Cup thleng tu than FIFA president than le dan pui siam le thak theina thunei na sang ber an nei ani FIFA council anni hi thutluk na siam tu president le continental confederation paruk atangaron thantlin te huamin mi somthum pasarin andin policy siam operational strategy duan le FIFA budget pompui hi an na ber ani social bodies disciplinary committee anni hi football dan bo chiat na a oma shemna ani ethics committee hi eirung na te nung chang thalo le poi khoi chui chuak tu le shem tu anni appeal committee shemna tok te IO ten an lung oilo na an thlen chungchang lo ngai thatu anni FIFA in football khovel chungchang a thu nei na von him zel nan thu nei na sang amang thin ani member suspension le expulsion ram pakhat football association a sarkar in kai shuaina a thlen thut emo FIFA status an bo chia chuan FIFA council emo congress in churam association chu thatam tak emo a IO ni na suspension an pe the ani association shem an ni chungin
chumiram national team tele club te chu international match world cup le continental tournament te an khel phal ani lo player le club sanctions transfer chungchang han soizau le lek ila player le club sanctions transfer ban emo match ban chungchang han soizau ban ngoro player le club sanctions transfer ban le match ban chungchang han soizau de ila transfer ban zia chu club in registration dan bo chia emo lo bari tak tak an nei chuan transfer window chungin player lak lok khapna an chunga an lek thei ani global ban zia chu player emo official in betting manipulation dropping emo erukna awanga ethics committee in thiamlo achantir chuan football kalphung zong atanga adam chung atan hia la shemna pethe ani bok commercial le financial control chungchang world cup commercial rights world cup broadcast rights sponsorship contracts le merchandise copyright zong FIFA in avon him chot ani FIFA in avong him chot ani forward program funding hi member associations and hi som pakhat tenena football ti mason na tura sum asem thin hi FIFA strict governance audit noi enkol ania association in eruk na te an nei ani chuan hemisum hi shen sak an ni thin rules of the game chungchang han soile ila football match tina dan bo chiana VAR mandan le field chunga game regulation thak nan international football association board nen tang kopin khovel puma aman tu dan duang chuak thinin infiami du sakbek chungchanga FIFA hian systematize official policy angin ram emo infiami mimal du sakbik na annei ti in apuangai lova rules apo in rual rem taka enkol vector angin a in zia ani na taka ero chuan football chanchin zirchianin le FIFA churil thil sang clear chuan du sakbik nei na le bias chungchanga voina le mingchiana lian tak atheng to thin ataka du sakbik nei na mu theina ber chu world cup thleng tu ram than chungchanga ani Qatar sang ni som ni pani le Russia sang ni som pariat FIFA executive member te na than tlin an ni theina na tham na le thil ro pui tak pek ani ti in thiam lo chanti le thu boy nei ani sang ni som panga FIFA corruption scandal hemi chungchang hi US Department of Justice le Swiss authorities te chui zui atangin FIFA ho tulian tak te chu ramchen khat le commercial company te du sakbi ka sum enge mozat manga thiam lo chantir anni infiami mimal superstars chungchang hi an soile ila player mimal chungchang a FIFA hian Lionel Messi emo player lian zual te du sakbi na an nei tia role chuachin ania fans le media te jinga referee te thutluk na penalty pek chungchang te red card petura referee decision te hian superstar te atan zok ema marketing atana tournament a antlin zui zel apoimo awang a du sak anga soithin ania hemi chungchang a hian FIFA in mimal du sakna alantir anga finfiana tak evidence a omlova FIFA thu nei tu te ero chuan star player te hi commercial revenue atan an poimo ani ti chu an pom thin political financial influence UEFL CONMEBOL Europe le South America Association te hi khovel football sum changlian ber le power nei lian ber anni awangin World Cup slot tam jok pek te European club te rights ven himna konga FIFA thutluk na chak takin thu nei na an nei thin power politics FIFA thantlin na presidential election konga vote munan FIFA president te hian confederation chen khat entinan Asia emo Africa du sak ang takalangin funding tamjok pek tirte an mangthin officialin FIFA in du sak big anei lo ti ma se financial power sumthil marketing international politics voting awangin ram lian zok clubhouse zok le player rimoi zual te hian international political voting awangin ram lian zok clubhouse zok le player mingthang zual te hian
implicit bias an dong tla thin ya soi ani bok thin tin kum sang ni som le sang ni som panga chung khan FIFA le France football 10 tho ho na in khai dia siamin choi moi na lian ber pani FIFA World Player of the Year le Ballon d'Or te chu fin khomin FIFA Ballon d'Or ti in sem ani he kumruk chung yan award dong tu tur than nan voting group pathum a in siamin thulak nan man ani boka chunga vote nei te chu heng te hi an ni FIFA member association tina national team captain te national team manager le coach te international journalist France football le FIFA ten khovel pum atanga chanchin bumi an than chua bik te points pek dan rules FIFA in short list asiam mi somni pathum jing atangin voter tin hian player pathum an thlang chuak thin first choice a point nga second choice a point thum third choice a point khat points mutam ber hian FIFA Ballon d'Or trophy an choi ta thin ani ti chuan FIFA Ballon d'Or heng player te hian an dong ani kum sang hi soma Messi an adonga sang hi som pakhata po Messi in adong le a sang hi som pahnia po Messi thoin adonga sang hi som pathuma Cristiano Ronaldo adonga sang hi som palia Ronaldo adong le a sang hi som panga a Messi bokin adong le ta ani hemi kum rok chung hian Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te pahni chau hian an dong ani kum sang hi som panga aliam nu khan FIFA le France football 10 an in rem na contractor an zia zom talova kum sang hi som paruk atang khan France football chuan tun ma ang thowin Ballon d'Or chu asem chun zom le a journalist te chau vote an pe ani FIFA ve thung chuan a hming thlagin the best FIFA football awards ti in asem chun zom ve thung ani the best FIFA football awards a big takin the best FIFA men's player hi kum sang hi som paruka tanga FIFA le France football an in separate no tan ani he wat nei mek tele dong tu sang te an kum le an club te nen han tar lang le ta ila the best FIFA men's player dong tu tele an khelna club te kum sang hi som paruk le sang hi som pasari kuma Cristiano Ronaldo Real Madrid an kum ni azonin adonga sang hi som pariata Luka Modric Real Madrid sang hi som pakwa Lionel Messi Barcelona in adonga sang hi som ni le sang hi som ni pakhata Robert Lewandowski Bayern Munich hian kum ni azonin adonga sang hi som ni panhi le som ni pathuma Lionel Messi PSG hian akum zonin adonga sang hi som ne palia Vinicius Junior Real Madrid in adonga sang hi som ni panga Ousmane Dembele PSG in adong ani the best FIFA men's coach manager coach than chuate chu heng te hi anni sang hi som parwa Claudia Ranieri Leicester City sang hi som pasaria Zinedine Zidane Real Madrid sang hi som pariata Didier Deschamps France national team sang hi som pakwa Jurgen Klopp Liverpool sang hi som nia Jurgen Klopp Liverpool sang hi som ni pakata Thomas Tuchel Chelsea sang hi som ni pahnia Lionel Scaloni Argentina national team sang hi som ni pathuma Pep Guardiola Manchester City sang hi som ni palia Carlo Ancelotti Real Madrid Lionel Messi hi mi pazinga wadong tamber ania voithum sang hi som pakwa sang hi som ni pahni sang hi som ni pathum ma adong toa Cristiano Ronaldo le Robert Lewandowski tem voi hi ve andong to bok